Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Tabat. Itu Bismillah dulu ya. Masak tabat. tabat yada Habil watab be. Itu ingat. Tab watab be. Ayat pertama watab be. Yang kedua baru yang Kita ya tu kan. tabat yada. So watab be ayat pertama. Yang lain baru kasab be. Langsung. Tuan. Lanjut. Tu Dah aku pause sini. dah kau pause lah. Kita buat kita di. Buat video baru lagi. Buat video baru boleh. Bentar tuan. Hah? Sabar. Kok dah berubah-ubah lagi tu? Jatuh, ini harus pakai perasaan. Alah, wah. Pin, kata berkit dah nonton. Yang cepat-cepat kali, biasa aja. Yang kayak mat wajib, mat asli, mat wajib, majais, buat terus. Lebih runah ya, mainkan terus.
بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Apa? Satu lagi yang apa yang kirim? Jam berapa dah? Allah Rabbi. 10 menit lagi. Itu nanti aku edit.